Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakir dog ying jongpi. Ha kakat hnyotrik ubnaya yong arajar arpuway kaseng hnyotrik Youth Council Northwest Khasi Hills hapo kajingilam jong General Secretary usamla Shembor Langrin harengkat kajing senran lang jong kinongilam kaseng kila hiar syakasnong dong diwa kabadan harut kesurok ba shilong nongston ban lek ai jingerap ya kalong ying jong kakong melindaris thaba hadin bakading kalabamdu ya ka ying jong kani kalong kami haga janmit jong ka khatn retrik ubnaya yong arajar arpuway hakapor kumbasan baji ai janmit kat kum kajing tho jong ki bahaying la ong ba amshim ladan breu hagane ka ying hakapor baka jia gane ka jingplo ding ka basngosi hanrei ka jingjulor pan kalakot syakasan lak tengka ai Shushu kiliya thoru baka daw jong ka jingplo kani ka ying kala bandai ni ka jingthot jong ka boarding electric. Nagalyang jong ka seng HYC kala karparu iki bor sorkar ban penkloy iki lat jingerap syakani ka long ying na markum baka long menta kini ki trying kim don shu wat iki ying ban syong bansa bat baro ki jing don jing em kila inglut nado ukhaw ki jan ki neb bat ki wei ki jing don jing em. Và ở nhà kia chúng ta được săn đúng là chúng ta hơi gặp chúng ta từng học của ông già mới được học khai mình biết cái người gì quá nên là cái là sự bắt ta xong để mà quên cái lòng sự bắt ta nó biết bác trước thì ông cả chú nên cả quên mà cả quan là cả quên này ta cầm nàng bắt ta trước là vấn đề là cả đinh trước là vấn đề là các bạn trước đó và cả đinh cả em để và xuống bốc cái đâm để Katanya kajing jiat nga tanam dal rada yang lain doa sebab mengendan sa cengai nang pois menemit nang kepahara kajian nang sedang kita jebra nikun ba dan yang rai election dawai badan da kadang yang bisa pada Cingdam jingam yang dari kalau abon hai bisa kadang ski wailak dengan arlak mai kau kalau entah juga ngadang suan simet ngan telah nyakali testing bisa rumdai rejonga jong kipreta pada penduk breu ngan bu na sasi yang dai tadi belai penduk breu man ha kan tadi musngai tangan ai nor terset ketam akibat sakit ngalung roh di susra roh pada pandai untuk kilasan iya roh kadang sedang hai beladu mata ya duduk roh kecing keluar perok te dah kan ingat telah apa bet nama kaying roh dan sudah pernah siling telah sena siling dan sudah entah si benai telah jinglut telah apa itu santam hai sanwatam mình đang sử dụng quen mà người sử dụng cái người trực tiếp terhadin ba nó bây giờ anh nói cái don ba con này này dengan saja balik ke lang kontak yang trực tiếp mà cái số riêng yang ba cái don tak long số riêng thì cái lại sumi là ni dịch vụ tadi nhưng là klik yang tiếp DNA như là số antar và cái đây là chọn cả lạnh nhé mà tại bắt đầu đấy là phổ cả là kinh ăn như sao lệ sao vậy nó là hai tiếp rồi tim mình step mà mình làm thì làm bắt giờ cái đó đấy dengan yang cái đó mình step dengan apa mình step Sekentin takung kajing telit bukit kejongi ki dalam sen kalau kajing kawan jong kena ka fair wicket pan penlip mereka ding kajing itu jong kajak kalong ba kawan syai kawai ke penengkong mereka tak kawai ke penengkong katut nak kesning nak wan sak bar halor kan nah kalian ngejongi kunki dalam sen kalang lembah ke SYC ni snowan ajengut saya departemen kepada upek ya kini fair wicket bagi dai ban akan yang baik kali jengki
Kita ban along well equipped. Kumno government kan bu ya kali bomblong. Lesa ladawan kini kijinja. Kendet. Lesa kali kamlong. Te kane lesa kadeka. Kajing tekok trekam nakaliang department. Te nakaliang jungi kum ke SPC ngi kentu ban ngi ajing mudro. Ya kan ka department ba dipek ya kan ka fair wicket bagi dai ban penjang bahai kali gitu ki nomor ba kibakum kini kijinja. Kila penjah pun guna upor. Jadi nomor kata lada ki lek bahagi kendit penjang kemudian se kejingdan jong kan ka fair wicket se kalong nyerap nang ta ki jing ki bagi pajak ki kendokum ya gini dak jing in kata kedai ka message kan kan jongi kum ka sengi ajing mut bat tentu ya ke department bagi dai ban kendit penjang hai badai kali fair wicket ban lip ya tiding abang kerja kan menunggu jinja bagi kita jong kan kono dong terhan gitu. Din ba menen kajanmiet haka porsan steng ribeje bangi layo jingtep haka bede ba kajingplo jong ne gayen haka ne gasnong se komai hadin nakalyang jingi ngilay song committee karki kaba minhyar sekane ka kajaka ka menta ya ka bangi lapoy haka ne kajaka jong ne ki trayeng ya kaba nakalyang jingi idap na kamisim kaba snukia banyi ya ki paradok persnam ki balay mat sa ki balamat ya ka jingya leng ba ka deng jingplo jong ding ya ka bala pamdu ya ka ne yem de nakalyang jingi yimdan ni sendiri kum kadak kamisi sa ki pat ba ki badan lam kamisim ban no sinyang na ka benta ki paradok persnam ki basyam hakum ka ne jingjia de nakalyang jingi yimdan ni ai teng ini ki tiar bam bat ki tiar ki balak penengkam kum kadak ka ba ni kum ka HVC Northwest Kasihel ni bingin dan rengkat ha gini ha ini itraye tengi kerpadro ya ka department khamtam ya block development officer jong kamairang ba kin pentuai urut ya ka jingerap sa ini traying nang ba maki kila ban syong rusak yang sa sin ha ko gieng bangi kerpat ro yo yang accessible ban kerpat lam habide ban ka department ban pentuai ka jingerap ini tri nomor bangi menta itraying imon syo gieng sa khamtam ini gipna ka menta kadai gipna ba major house lap te nagalang jingi hadian ba kane jingi wanyara menta nagalang jingi ro ngit habenya sakmat banyak kendo ya ka department fair habede bar kane benta senang ba ka department ka badele yani kan kuntuang jingira panga kan turo ya ki paradok proslam so kane katong kathan kan tanyo ina ro ladu ginangilam ladu ki leader fair kemap dan kemesim banyarap haki por kemap hi firangkam akan tu bahakan ikan tiru kadon kapor ya kemap hi pino senyang tinggi kan turu ya fi sasisian ko ki paradok parasnam ki badon kemesim ban no jigarap lam nang ta jong ini itrayeng sasisian ikan tu ya fi hari ikan ti kalade keti kaman keti kedang jengpi ya kaba pino jigarap lam sa ini paradok parasnam